Kichwamba High School yarabaho ebembere Group C n'ubonero mushanju na goro mushanju wenyuma yo kusinga amakobore munana aribiri omuruzana ogwaheruka nuko kwegeita ahatime ezindi eza Kirimani ezarabaho kuza omuruzanoro. Kichwamba neja kureitana na Kawempe Muziremu omuruzanoro kandi yo Ibanda SS nayo yarabaho eryo mugwa kabiri mu Group G n'ubonero buna no yasingwa singo ishatari zero konka mbarara ame yashohora wanyuma yo kusingwa eya menta hitana rubusha kandi sent kagwa einamasiko kwera singe kabarega nyenchakare. Very happy abukora record the scores 8-2 is a respectable ho Shire. We are very pleased for that. Kandi zo new result 8-1 abukuba our opponent yatevire goro nyinji shakatira mukobore goro mukaga. So twenda kutopinga group kugira ngo itwe tuje turi abo kubanza then tufune abakabiri kufuna abakabiri abari opponent muceho ubundo basakora baho atatu. So ito nico twantwenda new result 8-1 kandi yatukora mnonga habo kuba nimbazana sima abo kwisha ko kapachari ngombira gitu kwa makobera high school kuzana na Kichwamba kuko wambuza twakosindikire goro nyinji mu tournament age konka twasingwe jehono pebre tubatwiba cyo kubanza cyo timu yitu kuko wagireba natopinge kibingiye kina goro difference so cyashinga kunyiza ngase kinyirize niko kugira ngo nanindo da goals when meanwhile twamising a lot of goals, a lot of chances kandi twakosindinga na goals tariyo izastinga kuno so ikintu cyakwasa kwa kinyirize but otherwise handi ndi okay nendera kusima abagize bitubona Emizaneji itandikire nyemo y'abazyo yigurwaho mu butongorera izoba aha mukoro yigurwa Dr. Joyce Moriko Kaduchu Minister muhwezo webyo bwegese abwa primary bwanyuma yenjura nyamwinji emikoro etakatandikire abeji abetabiro mu mpakezi babanza kukumba kwetorora town yarera hamwe na bamwe kworeka obukodyo bwa acrobatics.